ben Osomarapan Aman ki PGFan Deputy Commissioner pen Mike Kha. Venture School pen College Apan Kedeng Jialam pen Council along Mike Kangi. SYC atum EKAC Girls Hostel pen Kuligaung ITI dim Kahomri dam. News time along pen kado ko be phanta kardong pajuriklo nanarju panik thang beer tang ton pen so arlo le pen usumara phan kachenek kaholo asa ington nangji pu alam pen thereni phai thom kepra ECR ni Diffuse Circuit House Conference Hall along EC cherak to amai padu. Deputy Commissioner Mridul Kumar Mahanta Chipain Pupon Amailong, Ratcharya Song, Hamphang Song, Locharya Song, Swarla Song Pen, Village Defense Committee Atup Chetong Dun Rinti, Mailong Aru Samara Pen Osomara Pan, Kahing Noto Waranat Kepadam Long Lede Jepan, Bidi Sore, Chetan Chepachoy Pon, Osomara Pan, Arlegite Kapaman Pen Mute, Akun Kemi, Akemia Bang Pusi, Pamanang Jiputa, Mailong, Pen Anabang Potum Ningji. Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall along Theritham Kebra ECR ni Venture Lapen College Apan Kedeng Jialampen EC Mai Padu. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kachepain Pupon Amailong Venture School Lapen College Athan Bangapan Kedeng Jia Draft Alu Aputak Kaching Vaya Klong Paledam RD Doklong Amailong Chairman Harin Singh Bey Deputy Chairman Ritesh Inghi EM MEC Atum Peran Parta MLA Atum Principal Secretary Mahadananda Hajarika Secretary Joint Secretary Lapen Deputy Secretary Atum Chitong Dunrinti. Bokojan Subdivision Angkang Theriniphai Thomkep Arni Anarlo Por Students and Youth Council Central Committee Amai Wajai Katharpen ke Japon along Klem Bangatumta Chitodunsi Eastern Karbi Anglong College along ke Kimbom Girls Hostel Lapen Kuligaung along ITI Hem Kim Kirang Adim along Kahomri dam. Alang litum pen hini adim ta kikim kirang ke patang serak japan than tekang loposi perang kya tumapan than pachini alang litum pen kaning jethuke bokojan subdivision angkang Karbi Anglong Autonomous Council atum kating thuranathu masap ta RDP pe last sojok kating thuranat paphidun hoplo last non pen lahai kelang RDP ra kating thuranat sai kedeng pon japan chuning ripado pon kali pulote sai jokje Students and Youth Council atum pen lahai aputhak khachesong akengkam dengnang kopoputa ningje portu. Non malam sopor pandhina parman birda mungtomon iksina. Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pot, gift items and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Diffuse Karbi Anglong. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimji phansi jitam bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Atur Kimi outlet opposite LDRB Diffuse Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Philippine Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecua jam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dian amo people thought beer talong bang tulo. Beer the adang along Good Friday katalon along Pachiton Dunsi. Sapapani area Baptist Fellowship angkang Lokhijan Baptist Church along ta Good Friday talon dun. Arnitili Isia Porpen, Dikon Anand, Terangpen, Kachipan Pupon, Amailong, Monduli, Achun Bang, Borsing Tipen, Kenang Soralam, Than Ponlo, Aduntu, Mike Ichingalun Lunpen, Karchomai, Cheng Ponlo, Apitu, Break Jamalun, Pen Anakorti Injiratum Pen, Jumisanalun, Parju Ponlo, Akimiaron, Suren England Pen, Abanaron, Malarong Parpiatum Pensi, Bible Porhi Ponlo, La Sopi, Speaker, Pastor, Aron Teron Pensi, Arnamalam, Kithan Pajermi Ponlo, Kopia Potsi, Good Friday, Catalan Pon, Lomala ke Jisu, Christo Pierre Munir Apapen, Apotsi, Alang Likado Kavya Parman, Theng Parpanathak, Apran Chipilo Pupen Chenglok, Pena Analam, Clardak Pen, Than Pajermi Ponsi, Good Friday, Catalan, Mesen Pen Pachun Ponlo. Dipurong spipen chikoi not lang mili ahwara long surihira krepo kretrok pen kretrok sian ingkana bha a evai scheme pen kikim kirang ke patang pon vek nang jahem ihumna tak patang tisi anujogdet somprong lola pen penang anadim ke ahem kikimasim asapta awe pusi card ni salong birta nang le Kiduk det hemrit kacukim jia phanjak kong kabe atum phansi panong si aiwa hem pajir pon sitame kikim kerang pi a contractor atum ame thangale kachema thawang a jok pinya ni ata kikim kerang a hem patangwang vedalo langmeli hawar along pangrum petpen rong cleaner cap do la rong cleaner cap arong along adontina phanta aiwa hem pajir pon lo la so ang bong pen dorsing terang arong ta irong lo dorsing terang arong along adontina phan aiwa hem pajir pon lo bon sitame ihum natta contractor pen patang pi bidelo aiwa hem kikim kerang ponji aphan tangka sitame pajir ponlo sitame contractor ame thang ale phan kachema thabong ajok pinyar ni anta aiwa hem tangte pin lupusi ongdung araratum card news aferang te kahumri dam hot nang pachini dun thengpi thengpa mo bakuli bakla nane na ni yong ni ya kerap do chukim thorong na pusi hem sorban chingwai lo so chingwai pen ma se la se comment tu lo government hem nang karaba hem ni afrang nitum mege choho nange plung odu hu hem so hai aiwai hem hai aiwai na pi ho ba ni li ladak sikkim lo dakke mai ni le ji pulo a biti da biong tuk chet na tuk sina ma tuk bom tu bolo adang pathe tan adang pathe tan nge ni le ma ga hem nang le bom ho ba na ma ga hem nang le ho ba ga hem na tang te nge ni le putulo a hem tang te hem ga nang kin ta nang ne ni le chori ye kasi nang pi bulon da hem da tang ve nang gi ahem da miseni angki ating na dip mo acha rong hang sang ho nangli ning do ma labang so ahem nangli tum phan block pen a ewa ahem lo lasi labang so block hin pen nangli tum phan labang so ahem nang kiron aning kan ke nili la simpai na pulo mati chini ne alamang phu bang ke ni li chini don de dalo eni mani bang eni ko so aning kan na porlo lasi 15 alam si nangli la nili la 1 year selang lah. 1 year puluh tahun. 1 year selang. Ente penelo 15-16. 15-16 lom lo 1 year selang. 15-16 lo ladak la son sini tumar julong je rong pen inut ke klem pi dodok. Oh la si ladak nang le tum kadu ka ve phanang tumarong phanang ke klem pi bang abang fo men sini igma. Oh la na klem pi bang fo men munili nang thalo mijing leng sini li phanang wan pi lo. Kon na chukuli don lo kon ni le tum de na bag mari beng do mati. Langpi dengi beng la bag mari long do mati di dak si khuli lo. Dak si khuli sin li tum paisa ulai don lo hem nang wan. Li tum si lun chen don iksi. Ting mina chen nam si chi debi lo. Nang ente la so hem nang le tum ke pa tangi phana tum ning hang ma hang he. Hang ile tanang de kita ke. La nang ki kimpi abang phu phan chini ma nang ke rap pi ba tang hem la dak nang ki kimpi la so hem nang ke ban pi abang phu phan chini ma.
chini ne bo nang le tum malong la so ewa ya he malong pe nang li men ma man te nang li chor amen lo la hem ki long amen pen ki long lili long Birta bangkila pansikang ton poniklo do me thakmi kurwang thu